Abdullah ibn Mas'ud Peygamberimizden ya Resulallah eyyül amel ahabbu ilallah. Ey Allah'ın elçisi aytыңызчы, biz жасаған ibadattардың içinin Allah Teala'ga en sүйіктүүсү, en жағымдуусу кайсыл desem Peygamber as-salatu ala vaqtiha, 5 vaqt namazды өз уақытында оқып қою. 5 vaqt namazды өз уақытында оқып қою жер бетіндегі инсаният жасаған амалдардың içінен Allah Teala'ga en sүйіктүүсү. Мындан өткен сүйіктүү амал жоқ та. Qal summa ayyuh. Abdullah bin Mas'ud, ya Resulallah, andan keyingisi дағы бар бу? 5 vaqt namaz түшүндүм. Andan keyingisi дағы бар бу desem Peygamber бар. Birrul validayn. Ата-энеге кызмат кылуу, ата-эненин батасын алуу dedi. Subhanallah. 5 vaqt namazdan keyingiler ikinci orunda Allah Teala'ga en sүйүктүү ibadat болуп көрүнгөн, Allah Teala'ga en жагымдуу ibadat болгон ал ата-эненин алкышын алуу. Ата-энеге кызмат кылууну кебиркилер кызмат деп түшүнөт. Ал эми ата-энеге кызмат кылуу бул ибадат бул. Кадырете ибадат. Намаз окуганда ибадат. Болгону ата-энеге кызмат кылууда кыбланы карабай жасай бересиң, дарат албайсың, бирок назарынан калбас үчүн адеп, ахлак, талим, тарбия менен келип кызмат кыласың.